Abasenateri bagera kuri batandatu barimo na Senateur Evode Uwizeyimana barakoza imitwe y'intoki kuri manda yabo cyangwa se ku iherezo rya manda yabo. Senateur Evode Uwizeyimana, André Twahirwa, Clotilde Mukakarangwa, Epiphanie Kanziza, Alex Mugisha na Jean Pierre Dusingizemungu bazasoza manda yabo y'imyaka igera kuri 5 mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena mu cyumweru gitaha. Abo basenateri bose barahiriye kwinjira muri Sena imbere ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku 22 Ukwakira 2020, bivuze ko ku 22 Ukwakira 2025 bazaba basoje manda y'imyaka 5. Muri abasenateri harimo 4 bashyizweho na Perezida Paul Kagame, harimo Jean Pierre Dusingizemungu, Epiphanie Kanziza, André Twahirwa na Evode Uwizeyimana. Ni mu gihe abandi babiri batowe binyuze mu ihuriro ry'imitwe ya politike yemejwe mu Rwanda NFPO, aribo Alex Mugisha ukomoka mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda, na Clotilde Mukakarangwa ukomoka mu ishyaka riharanira demokarasi ihuza abanyarwanda PDC. Itegeko nshinga riteganya ko abasenateri yaba abatowe cyangwa se abashyirwaho n'umukuru w'igihugu bagira manda y'imyaka igera kuri 5 ishobora kongerwa inshuro imwe, bivuze ko abo basenateri batandatu bashobora kongera guhabwa indi manda muri Sena cyangwa se bagasimbuzwa. Ni mu gihe umusenateri wahoze ari umukuru w'igihugu we atagenerwa umubare wa manda muri Sena. Ingingo ya 80 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda iteganya ko abasenateri bagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ari 26, muri bo abagera kuri 12 batorwa hakurikijwe imitegekere y'igihugu, naho abandi 8 bagashyirwaho n'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe abandi 4 batorwa n'ihuriro ry'imitwe ya politike yemeye mu Rwanda, naho abandi 2 bagatorwa mu mashuri makuru na kaminuza bya leta n'ibyigenga. Mu basenateri 8 bashyirwaho n'umukuru w'igihugu, 4 muri bo batangirana na manda ya Sena, mu gihe abandi 4 bashyirwaho nyuma y'umwaka. Babandi rero 4 batorwa binyuze mu ihuriro ry'imitwe ya politike yemeye mu Rwanda, 2 muri bo batangirana na manda, abandi 2 bakazatorwa nyuma y'umwaka. Muri Nzeri 2024 nibwo habaye amatora y'abasenateri bagize manda ya 4 ya Sena y'u Rwanda. Abasenateri nk'uko twabivuze barimo na Senateur Evode Uwizeyimana na Jean Pierre Dusingizemungu bari bashyizweho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Reka turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa duce mu gihugu cya Kenya. Mbabwire amakuru ari kuvugwa kuri Dr William Ruto. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko agiye gutangira amasomo y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters mu bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano Artificial Intelligence muri Open University of Kenya. Icyemezo cyafashwe nk'ubutumwa bukomeye cyane bushishikariza abayobozi n'abaturage kumenya uburyo ikoranabuhanga rishya rizahindura isi. Ibi yabivugiye mu gace kahariwe ibijyanye n'ikoranabuhanga kazwi nka Konza Technopolis, aho yatangije icyiciro cya mbere cyo kubaka ibikorwa remezo by'ibanze ahantu. Open University of Kenya ni kaminuza ikoresha ikoranabuhanga mu buryo bw'imyigire, aho abantu bose bakurikirana amasomo bakoresheje iyakure na Artificial Intelligence. Yashimangiye ko leta ye yiyemeje guteza imbere uburezi buhendutse. Ati Artificial Intelligence igiye guhindura uburyo dukora ibintu byose, gucunga imirimo ya leta, gutanga ubuvuzi n'uburezi. Ni ngombwa ko abayobozi bacu bataguma inyuma. Ruto yavuze ko leta ayoboye yiyemeje guteza imbere uburezi buhendutse kandi bworoheye buri wese binyuze mu ikoranabuhanga nk'iryo rikoreshwa muri Open University of Kenya. Ati niyemeje kubashyigikira kandi nk'imwe mu nzira zo kubikora, nanjye ninjiye muri aya masomo ya Artificial Intelligence kugira ngo rero nsobanukirwe neza. Artificial Intelligence igiye guhindura uburyo dukora ubucuruzi, uko tuyobora leta, uburyo dutanga uburezi n'ubuvuzi. Niyo mpamvu rero nsanga twebwe abayobozi tudakwiye gusigara inyuma. Perezida William Ruto yavuze ko azajya afata amasomo nk'abandi banyeshuri kandi yizeye ko azakirwa neza. Yongeyeho ko bitarenze 2026 Open University of Kenya izaba ifite abanyeshuri 100,000, ikazaba kaminuza nini kurusha izindi mu gihugu. Umuyobozi wa Open University of Kenya Professor Elijah Omwenga yavuze ko kwiyandikisha kwa perezida ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'icyizere mu burezi bugezweho kandi ko bizatera abandi benshi gukurikiza urugero rwe. Perezida Ruto asanganywe impamyamenyi y'ikirenga PhD mu binyabuzima n'ibinyabutabire yakuye muri kaminuza ya Nairobi muri 2018. Ni Dr William Ruto.
perezida w'igihugu cya Kenya birumvikana. Hanyuma mu yandi makuru, ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yasabye ibihugu bigize akanama k'umuryango gashinzwe umutekano kwirinda kuvangira ibahirizwa ry'amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ibihugu bigize aka kanama byaganiraga umutekano mu karere ka Afurika biyaga bigari kwa 13 kwa 25, ambasaderi Ngoga yavuze ko bigaragara ko bimwe muri byo bifite amakuru adahagije cyangwa atariyo ku ntambwe zimaze guterwa hashingiwe ku masezerano u Rwanda rwagiranye na RDC babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasabye ambasaderi wa Amerika muri Loni ko yasobanurira abahagarariye ibihugu bigize aka kanama ku ntambwe zimaze guterwa hashingiwe ku masezerano ya Washington kugira ngo rero impande zombi zihurize ku buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane yo mu karere. Yagize ati Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twumvikanye uko twakemura ibyo twumvikanaho, kandi dusabye aka kanama gashyigikira iyo gahunda u Rwanda ruzubahiriza ibyo rwiyemeje binyuze muri gahunda amasezerano ya Washington, kandi tuzakomeza gushyigikira gahunda ya Doha. Ambasaderi Martin Ngoga yashimye uruhare rwa Leta ya Qatar n'umuryango wa Leta Zunze Ubumwe za Afurika yunze ubumwe mu guharanira amahoro mu karere, amenyesha akanama Karoni gashinzwe umutekano ko kadakwiye kuvangira gahunda y'amahoro mu rwego rwo kwirinda ko ikibazo cyakomera kurushaho. Ati dushaka umusanzu w'aka kanama, tunashaka ko muduha amahirwe kugira ngo twubahirize aya masezerano uko yakabaye, kandi no kwirinda kwitwara mu buryo bwatuma iyi gahunda igorana cyangwa se hakagira ibyirengagizwa. Igikenewe ni uguhuza. Amasezerano ya Washington DC yashyizweho umukono tariki 27 Kamena 2025. Zimwe mu ngingo nyamukuru ziyagize ni ugusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. U Rwanda na RDC byemeranyije ko bizifatanya mu bikorwa byo gucyura impunzi zifuza gutaha, kandi ko bizagirana amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu yitezweho kugirira akamaro abanyekongo, abanyarwanda n'abandi bo mu karere. Igisirikare cya RDC giherutse gusaba abarwanyi ba FDLR kurambika intwaro bakishyikiriza leta cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MONUSCO. Abatazabyibahiriza rero bakazagabwaho ibitero nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington DC. Mu gihe ibikorwa byo gusenya FDLR byatangira, nibwo u Rwanda ruzatangira gukuraho ingamba z'ubwirinzi, kandi ibi byombi bizagenzurwa n'urwego rushinzwe umutekano rwashyiriweho i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru, nayo ni imwe mu nkuru ziri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Gambia ari mu ruzinduko rw'iminsi 3 mu Rwanda. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Gambia Lieutenant General Mama Ocham ari mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda kuva ku itariki ya 12 kwa 2025, agiranye ibiganiro na mugenzi w'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Lieutenant General Mama Ocham ku itariki ya 13 yasuye icyiciro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda giherereye ku Kimihurura. Intego y'uruzinduko rwe ni ugushimangira ubufatanye mu bya gisirikare busanzwe buri hagati y'ingabo za Gambia n'ingabo z'u Rwanda. Muri uru ruzinduko Lieutenant General Cham bagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Manezamunda ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Lieutenant General Cham yagaragarijwe ishusho y'umutekano mu karere, uruhare u Rwanda rugira mu kubungabunga amahoro n'umutekano hirya no hino muri Afurika. Mu gitondo cy'uwo munsi kandi umugaba mukuru w'ingabo za Gambia yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, aho yunamye inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'1994, anasura ingoro ndangamurage y'amateka rugamba rwo guhagarika Jenoside. Muri uru ruzinduko umugaba mukuru w'ingabo za Gambia azanasura ibigo bitandukanye bishamikiye kuri Minisiteri y'Ingabo n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda.